Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Nakon dječjeg bloka krećemo sa rubrikom Pregled štampe. A koji su to naslovi obilježili današnje novine, mi ćemo da otkrijemo u nastavku. Naš gost ovoga jutra, Filip Krivokapić, ekonomista. Filipe, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na pozivu. Evo da vidimo šta nam to pišu kolege jutros. Kada je u pitanju naslovnica pobjede za utorak 22. februar, predsjednik SMP-a privodi kraju konsultacije sa opštim odborima svoje stranke. Ostalo još 2 odbora. Joković traži od URE konkretnu ponudu za manjinsku vladu. O tome na strani 3. opširnije. Također još jedan naslov, tužilaštvo pokrenulo izviđaj radi provjere navodne zloupotrebe službenog položaja zaposlenih CKB banke koji su sa računa klijenata skinuli 14 miliona eura. 5 miliona prisvojili u Baru, 9 u Podgorici. Također još jedan naslov, usijanje predsjednik Rusije potpisao dekret o priznanju nezavisnosti Donjecka i Luganska. Putin naredio slanje vojske na istok Ukrajine, a o tome možemo da čitamo na strani 18. Tuča u osnovnoj školi Blaža Jokov Orlandić u Baru, učenik 9. razreda, lakše povrijeđen. O tome na strani 10. Eto, to su naslovi koji su obilježili naslovnicu pobjede. Od čega da krenemo? Hoćemo li od politike? To još uvijek je u fokusu. Predsjednik SMP-a privodi kraju konsultacije sa opštinskim odborima svoje stranke. Ostalo još 2 odbora. Šta kažete? Pa eto, nažalost, politika je i dan danas najaktuelnija tema u Crnoj Gori, politička previranja kojima se ne nadzire kraj. Pokušava se izigrati narodna volja 30. avgusta i na taj način vratiti Crnu Goru onima koji su 30 godina upravljali na jedan nedomaćinski i nestručan način, vratiti Crnu Goru onima koji su bili poraženi 30. avgusta. Vratiti Crnu Goru onima koji su u Skupštini nisu htjeli da glasaju za program Evropa sad, nisu htjeli da se majkama vrati naknade, nisu htjeli da glasaju za povećanje penzija. Očigledno da pojedinci žele da privatizuju narodnu volju i da na taj način Crna Gora uđe opet u jedan, mogu slobodno reći, u jednu anarhiju i da u ovom momentu nikome ovo nije od koristi. Nadam se da će ljudi sjesti za stolom i izvući najbolje moguće pouke i da ćemo ubrzo izaći na izbore pa da vidimo ko će šta ponijeti. Evo, nezvanične informacije pobjede govore da bi SMP-u trebalo da pripadne minimum 5 ministarskih mjesta, uključujući i funkciju predsjednika parlamenta. Dio opozicije pak ne želi da podršku Jokoviću zbog njegovog javnog protivljenja da se smijeni Aleksa Bečić, pa je kandidat za tu funkciju potpredsjednica SMP-a Danijela Đurović. Pa ono što je prethodilo upravo tom naslovu i samim političkim događajima jeste i memorandum koji je potpisan između ostalog od strane SMP-a i URE sa nekim manjinskim strankama. Očigledno da su fotelje glavni uzrok ovakvog stanja i da su uskopartijski interesi izgleda nadvladali nad nekim opštim interesima i eto. Nadam se da će se ljudi dozvati i da će prevladati razum i da ćemo iz ove krize izaći što prije. Evo, tužilaštvo, još jedan naslov, eto, ovih dana se priča o tome, pokrenulo izviđaje radi provjere navodne zloupotrebe službenog položaja zaposlenih CKB, koji su sa računa klijenata skinuli 14 miliona eura. Eto, jedna nemila situacija, nemili događaj koji se opet, čini mi se, ponavlja. Svakako, sigurno da je ovo veliki udar na bankarski sektor i veliki udar na samu banku i na njenu reputaciju, s obzirom da godinama važi za jednu od najvećih banaka na prostoru Crne Gore. Ono što je dosta intrigantno jeste da se ovo već više puta dešava sa istoimenom bankom i da nadam se da će oni koji upravljaju u menadžmentu same banke i da će oni koji su učestvovali u samim zloupotrebama snositi odgovornost i da će se klijentima vratiti njihov novac. A kako se zaštititi? Eto, vi ste ekonomista po struci. Ovo je već neki događaj koji se ponavlja. Eto, imali smo i situaciju prije mjesec dana vezano za brokersku priču. Pa šta vi kažete, kako zapravo zaštititi svoju imovinu, svoje sredstva?
Pa upravo pri svakom apliciranju, pri svakom otvaranju da li računa fizičkih lica ili pravnih lica, vi imate mogućnost da odaberete neku vrstu mobilnog bankarstva i da na taj način imate uvid u svoje finansijsko stanje. To su neke prednosti koje vas štite od nekog mogućeg rizika i na taj način možete na neki način preduprijediti moguće zloupotrebe u samom bankarskom sektoru. Evo, prema informacijama Pobjede u filijali u Baru, tokom 10 godina sa računa klijenata banke skinuto 5 miliona eura, dok su 9 miliona prisvojili zaposleni u jednoj podgoričkoj filijali. Očigledno da je tu više lica umiješano i da nadam se da će određene institucije povesti račune i da će oni nalogodavci i oni koji su učestvovali u tim zloupotrebama snositi odgovornost. Dobro, da vidimo što nam pišu i kolege iz dana. Andra? Objekti vojske Crne Gore preko 80 dana nemaju struju sa distributivne mreže, zaposleni rade u nemogućim uslovima. Predajnici i vojni uređaji na Bjelasici uskoro prestaju da rade. Više o tome na strani 11. Također na stranici 3, novi sastanak građanskog pokreta URA, SNP-a, Civisa i partije manjina. Potpisnici memoranduma danas konkretno o manjinskoj vladi. Također, poslanica DF-a Maja Vukićević za dan poručila da je obaveza da se sačuva parlamentarna većina. Ako nema dogovora, pripremiti izbore. Pa svakako mislim da su izbori neka najbolja opcija u datom trenutku i da će svi koji sudjeluju u političkom životu Crne Gore moći da pronađu način i da iz ove situacije na neki najbezbolniji način gde Crna Gora, priznaćete, za ovu godinu i nešto više dana počela da živi neki život punim plućima i da se na neki način osjetila, kako bih rekao, korist samih građana, tako i čitavog društva u Crnoj Gori. Ono što je svakako jedno od najvećih dobiti i koristi za ovu godinu i više dana je svakako povećanje minimalca sa 222 eura na 450 eura, gdje se u mnogome može reći da je to jedan onako dosta pozitivan efekat na čitavu ekonomiju Crne Gore i eto, ono što građani mogu da očekuju jeste, što su mogli možda čak i više da očekuju, jeste da je ova vlada pak imala razumijevanje da je ove građane stavila u prvom planu za razliku od nekih drugih vlada koje su od građana samo uzimali i za koje građane nisu imali sluh. Također, 450 eura je minimalac, a mi znamo od 2008. godine cijene konstantno rastu. Jeste. Tako da to ne bi trebalo predstavlja problem, kako pojedini govore da će biti isto kao da je plata 250 eura. Očigledno je da imamo trend inflacije, svakako da je jedan ekonomski loš model u Crnoj Gori koji živi samo od sektora usluga, koji ne proizvodi, gdje su, priznaćete, za više od 20 godina fabrike uništavane, da su bile sporne privatizacije, ali ono što treba istaći jeste da u Crnoj Gori je trebalo da dođe neko novo vrijeme gdje su trebale da se otvore nove fabrike, nova radna mjesta, da Crna Gora proizvodi, da stvara novu vrijednost kao što su sektor energetike, sektor poljoprivrede, možda i čak i drvoprerađivačka industrija. To su neke korporativne prednosti Crne Gore gdje je mogla da traži svoju šansu. Jer se od sektora turizma ipak ne može previše očekivati, ako uzmemo u obzir da je koronavirus imala jak uticaj prije 2 godine, gdje su prihodi turizma bili na nekim minimalnim iznosima. Tako da, eto, nadam se da će ovaj trend Evrope sad potrajati, zato što samim tim sa 222 eura na 450 samim tim i raste kupovna moć građana. Kad raste kupovna moć građana, onda automatski se stimuliše lična potrošnja kao jedan bitan agregat u bruto domaćem proizvodu. Ono što treba istaći jeste da u čitavom ovom lancu, kako poslodavaca, tako i samih radnika, svi imaju korist. Tako što će i sami građani i radnici više trošiti,
a od same, kažem, još jednom od potrošnje će zavisiti znači promet kako u ugostiteljskim objektima, tako i u trgovinskim lancima. Uzročno-posljedična veza. Evo, jesmo prokomentarisali situaciju na tom globalnom nivou. Predsjednik Rusije potpisao dekret o priznanju nezavisnosti Donjecka i Luganska. Putin naredio stanje vojske na istok Ukrajine. Kako komentarišete ta dešavanja? Pa eto, nažalost, jedan isti narod ratuje. Nadamo se ipak da neće doći do neke veće eskalacije sukoba, međutim, ono što je možda samoj Ruskoj federaciji istorijski pripadalo, to su sada uspjeli da anektiraju, odnosno da imaju protektorat nad dvije narodne republike, Lugansk i Donjeck. Mislim da su i mediji u nekoj mjeri tu stvar malo bombastično najavili. Ne vjerujem da u ovom momentu rat nikoma ne odgovara, s obzirom da rat nosi mnogo nekih negativnih posljedica. Nadam se da je to ostalo u prošlosti. Da, nadam se. Dobro, također tuča, učenik 9. razreda lakše povrijeđen, to opet imamo slučaj vršnjačkog nasilja, je to komentar za to? Nažalost, sve više i više imamo takvih slučajeva, očigledno da sistem obrazovanja uopšte i jedan neki sistem vrijednosti u državi nije baš na nekom potrebnom nivou i nadam se da će se tim nekim stvarima stati na kraj i da će biti što manje vršnjačkog nasilja. Možda taj socioekonomski aspekt bi pomogao? Svakako da su ljudi i revoltirani nekim stvarima kako iz kuće, tako i iz života i da se sve to na neki način prenosi u društvu. Da vidimo šta nam to pišu kolege iz Vijesti. Jako Milotović za Vijesti je potvrdio dodatni novac za već riješene predmete. Milotović kaže da je vlada povećala budžetsku rezervu za socijalna davanja za 250.000 eura da bi se isplatio novac po zahtjevima od lani. Više o tome na stranici 6 i 7. Također, nadigravanje rokovima nakon Bečića i Milačić poziva Bulajića na obstrukciju, zakazivanje sjednice na inicijativu opozicije danas kolegiju. Više o tome na stranici 4. Također, pomenuli smo već tu temu, istraga o malverzacijama u CKB-u, privatni bankari odnijeli milione. Recept za rješenje krize, manjinska, politička, koncentraciona. Vlada koja će dovesti do pomirenja. Pa evo, kada je u pitanje moguće naredno zasjedanje vanredne skupštine, sada je sve u rukama prvog potpredsjednika, odnosno sada već VD predsjednika skupštine, koji ima mogućnost da zakaže ili ne zakaže skupštinu i mislim da će razum prevladati da on može u tom momentu da ne zakaže skupštinu na taj način zaustavi ovaj proces, ja moram reći, prostim riječima, izdaje narodne volje građana od 30. Kako vi vidite koncept manjinske vlade i dešavanje u narednom periodu? Da li će potrajati, da li... Mislim da onako kako su pojedinci najavljivali same manjinske vlade, da od te priče nema ništa, jer evo, priznaćete, već mjesec dana se aktuelno govori o toj temi, međutim dalje nema nikakvih pomaka. Očigledno da su fotelje i neki uskopartijski interesi bili veći iznad nekih opštih interesa i da, vjerujem, nisu mogli da se dogovore upravo iz tih razloga. Ono što također moram reći jeste da je i prije ovog memoranduma, kada su završeni izbori 30. augusta, 9. septembra potpisan upravo onaj sporazum između tri koalicije koje su sačinjavale tadašnju vladu. Međutim, evo, vidjeli smo da posle samo godinu dana od te vlade nema ništa, do tog sporazuma nema ništa, očigledno da u politici principi ne važe. Znači, potpuno situacija kada govorimo o politici je nepredvidljiva. Jeste. Kako komentarišete mogućnosti izbora? Da li je Crna Gora spremna za nove izbore? Pa, mislim da u ovom trenutku kao neko ad hoc rješenje i za prevazilaženje čitave političke krize koja, mogu reći, slobodno traje već više od godinu dana. Očigledno da birački spiskovi i dalje nisu očišćeni onako kako bi trebalo. Ono što se ovih dana kroz medije moglo pomenuti jesu i ta mogućnost odabira tehničke vlade koja bi pripremale moguće izbore već u maju mjesecu kada se očekuju izbori u 14 opština. Tako da, eto, nadam se da će
izbori ipak da su najpoštenije i najpravedniji izbor u ovom momentu. Evo da pređemo i na portale. Krenut ćemo od našeg portala Radio televizija Nikšić. Đukanović osuđujemo akte o priznanju Donjecka i Luganska. Knežević ići će na tehničku ili koncentracionu vladu. Danas sastanak potpisnika memoranduma o saradnji, također servisne informacije i ostale informacije iz našeg grada. Pa, predsjednik države već tu mora da se javi kao neko ko je i sam Crnu Goru uveo u NATO alijansu i mislim da je i Ukrajina upravo isti primjer te priče, jer Ukrajina je, evo, mogu slobodno reći, kolateral čitavih ovih geopolitičkih previranja i očigledno da NATO alijansa i zapadni centri moći pokušavaju da se što više približe istoku i ugroze Rusku federaciju. Rusiji to ne odgovara zbog raketnog sistema. Jest, naravno da su i kroz na zapadu Ukrajine živi većinom katolici, na istoku pravoslavci. Obje strane koriste, kao što ste rekli, kolateralna šteta su. Upravo to i kroz istoriju, a evo i sada neke stvari se očigledno ponavljaju. Da, evo da vidimo što nam to pišu i kolege sa portala Radio televizije Crne Gore, sastanak potpisnika memoranduma o saradnji. Manje više svi isti naslovi. Preispitati stavljanje Švajcarske na crnu listu zbog tajnih računa. Da li hoćete ovo da znate li o čemu se radi? Ići na tehničku ili koncentracionu vladu. Godišnjica osnivanja ženskog kluba Skupštine Crne Gore. Eto, to su ti neki naslovi koji se mogu naći na portalu Radio televizije Crne Gore. Da vidimo pobjeda. Ali pretpostavljam da je još Joković tražio od URE konkretnu ponudu za manjinsku vladu. Katnić, tužilački savjet postupio nezakonito. Stoltenberg, Moskva posjeća sukobu u istočnoj Ukrajini, pošta Crne Gore, ne šaljemo SMS poruke za ankete. Eto i ta situacija se dešava. Možemo i to da prokomentarišemo. U dobi novih tehničkih, odnosno tehnoloških dostignuća imamo i ovu stranu. Pa evo, kada je u pitanju sada već bivši specijalni državni tužilac, očigledno da je u Crnoj Gori vlada jedan loš ambijent kada su u pitanju nosioci nekih javnih funkcija i koji nose neku vrstu odgovornosti. Taj čovjek je upravo za vrijeme njegovog mandata povezivan za razne afere koje nikada nisu dobili neki krajnji epilog. Upravo je to neka loša slika koja se šalje da ni za jednu od tih afera on nije odgovarao. A da se pritom sada govori o njegovom razrešenju i mogućem statusu penzionera. Dobro. Pošta Crne Gore, ne šaljemo SMS poruke za ankete, da prokomentarišemo i to, jer je jučer su stizale neke poruke da bi trebalo da se pošalje na adresu pošte svoj matični broj platne kartice. Očigledno da opet dolazi do nekih malverzacija koje su očigledno... Toliko sam makar pročitala. Da, koliko su očigledno zastupljene u ovom periodu. Sad znam samu tematiku čitavog dešavanja, ali evo sve mogu da povežem sa ovim stvarima koje se dešavaju u samom bankarskog sistemu. Da li ste upoznati sa pojmom phishing na internetu, na način na koji ljudi ako pritisnu, na primjer, neku reklamu, automatski im uzimaju informacije? Kako se zaštititi od toga? Upravo je taj razvoj tehnologije i neko, da kažem, globalno selo na taj način taj način može da se neke stvari ne mogu da se sakriju i da je nekako sve lako dostupno na internetu, čak i one najintimnije stvari koje čovjek dijeli. U svakom slučaju treba biti oprez. Svakako. Filipe, bilo nam je zadovoljstvo. Hvala vam puno na gostovanju. Meni još veće hvala vam na pozivu. Svako dobro. A mi idemo dalje u nastavku jutarnjeg programa. Imamo jednu priču iz Zahumlja. Večeras jedan lijepi događaj upravo u ovoj ustanovi. Idemo do naših kolega koji se nalaze ovoga jutra na terenu, tačnije u javnoj ustanovi Zahumlje. Da li se čujemo? Čujemo se. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro, Andrija. Dobro jutro svim poštovanim gledalcima. Eto, Marija, kako si ti već tako lijepo najavila, da, upravo se nalazimo u Zahumlju zato što će večeras biti upriličena promocija prvijenca jednog autora, tačnije jedne knjige poezije. Da vam ja ne bih previše dužio, mi ovog jutra razgovaramo sa Milicom Vakrač. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro i veliki pozdrav za televiziju Nikšić i sve gledaoce. Pa evo kako ste već pomenuli, riječ je o prvoj knjizi jednog mladog autora koji je rođen u Pljevljima, živi i radi u Podgorici, Marka Sandića. Knjiga Nije mi oproštaj, čiji je izdavač Udruženje književnika Crne Gore. Pa eto, radujem se da će Marko večeras svoju divnu poeziju i knjigu koja je prepuna također ilustracija, a to ćete biti u prilici da pogledate, predstaviti pred našom publikom. O Markovoj knjizi govorit će svakako recenzent knjige magistar Aleksandar Saša Ćuković, lektor knjige, profesor dr. Radoje Femić, Marijana Sandić će govoriti poeziju iz knjige, a gost večeri će također biti književnik Ljubisav Bijelić. Ja ću se potruditi da kao urednik tribine dam svoj doprinos, jer zaista riječ je o kvalitetnoj i lijepoj poeziji. Pa eto, šta da vam kažem, Marko je ovaj svoj prvinac upriličio tako što je podijelio knjigu u 3 ciklusa, koji su i ljubavne i duhovne tematike. Publika će biti u prilici da čuje i njegove recitacije. Svakako dobrodošli. Evo recite mi otprilike koliko će sve to okvirno trajati? Pa kao i obično naše tribine traju nekih 50 minuta, jer mislim da je to sasvim dovoljno da publika koja je zaista zainteresovana i koja voli pisanu riječ uz adekvatnu književnu kritiku i uz najbolji izbor poezije shvati i upozna pjesnički portret u pravom smislu riječi. Pa evo da možda i pomenemo da tribina Slobodijada otvara vrata mladim ljudima. Marko Sandić svakako spada u tu u te najmlađe generacije pisaca koji stvaraju u Crnoj Gori. Jedan je od mlađih članova Udruženja književnika Crne Gore, što nam je zaista čast i radost. Evo, zaista smo imali jedan izuzetno bogat sadržaj u Zahumlju i u okviru tribine Slobodijada. Čisto da mi kažete nešto o nekim daljim planovima. Pa tribina Slobodijade nastavlja tako taj svoj normalni tok, 2 tribine mjesečno, tako ćemo već 15. marta napraviti promociju časopisa Slovo, čiji je urednik profesor Veselin Matović. Kako već znate, časopis Slovo izlazi već godinama i izdavač je aktiv profesora za srpski jezik i književnost, a 29. marta predstavit će se izdavačka kuća Zlatna Gora, promovisat ćemo knjigu Bajke Srba sa Kosova i Metohije, također jedno neobično izdanje, a bajke je priredila također jedna mlada osoba, Marija Nenezić. Tako da ćemo našu dragu televiziju Nikšić i sve vas o svim sadržajima, prvenstveno tribine Slobodijada, blagovremeno obavijestiti. Još što moram da podsjetim, što uvijek radimo, da podsjetimo naše drage goste da virus jeste negdje malo se stišao, ali da i u buduće moramo da poštujemo mjere zbog Zahumlja grada, zbog naših gostiju i svih nas. Eto, prosto tako. Milice, hvala puno. Hvala i vama i sve najbolje. Eto, čuli ste poštovani gledalci, dakle večeras promocija jednog prvijenca mladog autora. Ja predlažem da eto svi nekako dođete večeras u Zahumlje, jer zaista mladim ljudima treba dati taj neophodan vjetar u leđa kada su u pitanju ostvarenja njihovih želja i snova. Mi ćemo naravno biti večeras na licu mjesta, ispratit ćemo događaj i donijet ćemo vam detaljan izvještaj o svemu što se desilo. Toliko od mene za ovo uključenje i vraćamo se u studio jutarnjeg programa. Hvala puno, Aco. Mi idemo dalje. Uskoro početkom marta u javnoj ustanovi Zahumlje počet će sa radom Dječji hor. Jedna lijepa priča namijenjena djeci koja će svakako obogatiti kulturnu scenu našeg grada. A tim povodom naše gošće ovoga jutra, Milena Popović, profesorica, a sa nama je i Tamara Krivokapić iz javne ustanove Zahumlje. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro i bolje vas našli. Hvala na pozivu. Dobro jutro i bolje vas našli. Jedan projekat koji je namijenjen djeci, muzici i kulturi uskoro će zaživjeti. Otkud ideja da krenete na taj put? Pa s obzirom ovako da smo razgovarali savjet i gospodin Miodrag Čizmović, direktor javne ustanove Zahumlje, došli smo na ideju da bi valjalo opet oplemeniti našu zajednicu i prosto negdje ukazati priliku djeci da se edukuju na taj način muzički, da se muzičke škole gdje imaju hor koji je
obavezan predmet, mogu naravno i svoje slobodno vrijeme da koriste na jako lijep način. Tako da smo došli na tu ideju da oformimo dječji hor i naravno pozvale naše drage koleginice, profesionalce u svom poslu, Milenu Popović i Gordanu Milatović, i na naše veliko zadovoljstvo došlo je do saradnje između njih i naše ustanove, što će naravno sigurno sam odjeknuti ne samo u Nikšiću gradu, nego i šire. Pa evo da pitamo i Milenu kakva su očekivanja. Eto, pretpostavljam da ste presrećni kada je predloženo da se tako nešto odradi u našem gradu, da se počne sa radom na tom projektu Dječji hor u javnoj ustanovi Zahumlje. Jeste li srećni? Pa naravno, baš kao što sam prije neki dan i kazala putem društvenih mreža, ovo je zaista ostvarenje mog sna koji dugo sanjam, jer dugo vremena nikako nisu mogle da se poklope sve kockice da se ova priča realizuje na pravi način. Onako da ima nekog iza sebe ko zaista nešto znači, kao što je javna ustanova Zahumlje. A ja i moja kuma i koleginica Gordana Milatović smo ovu priču željele mnogo godina da realizujemo nakon što smo imale, da kažem, početak ove priče u muzičkoj školi Dara Čokorilo. Htjeli smo to ipak da radimo baš kao što Tamara reče, da to ne bude obavezna priča, nego da to bude priča koja će biti jedno rasterećenje, jedno lijepo kreativno vrijeme koje ćemo posvetiti djeci na najbolji mogući način, a već smo pokazali da to lijepo radimo, tako da se nadam da ćemo na obostrano zadovoljstvo ovu priču dovesti do jedne fine tačke. Evo, muzika zaista oplemenjuje dušu, pogotovo djeca jesu sama po sebi posebna i oplemenjena bića. Kome je zapravo ovaj projekat namijenjen? Da li ima ta neka starosna granica određena ili ipak svi oni koji žele da upišu svoje dijete dobro su došli? Pa za sada je to u pitanju školski uzrast, znači od 6 do 14 godina, djeca iz osnovne škole. Moram da napomenem da ćemo da organizujemo audicije, da će selekcija biti dosta ozbiljna, zato što želimo od ovoga da pravimo ozbiljnu priču i želimo da se posvetimo svojoj talentovanoj djeci na najbolji mogući način. Znači, sve ono što smo naveli u dopisima koje je javna ustanova Zahumlje poslala svim osnovnim školama, djeca će biti obavezna da pripreme jednu pjesmicu koju smo zadali, a drugu pjesmicu po sopstvenom izboru. Znači, želimo da čujemo kako zvuči njihov glas u zadatoj pjesmi, a kako u nečemu čemu su sigurno, u što su sigurni da kažemo oni sami, jer vjerovatno da je to pjesma neka koju vole da slušaju, koju su sigurni, koji su možda već negdje i pjevali i tako dalje. A kako je osmišljen program i koja vrsta muzike će biti zastupljena? Pa to je kod nas uvijek onako, mi ne volimo da planiramo, da kažem, da preciziramo stvari, ali ono što je sigurno je da će... Muzika vas ponese, je li tako? Ono što je sigurno je da će biti raznolikih žanrova. Vi znate da smo mi ranije, dok smo radili sa horom u muzičkoj školi, bili prepoznati po tome što smo pjevali pjesmice koje i nisu dječje, koji su onako evergreen hitovi raznih vrsta muzike. I to je bilo posebno interesantno. Tako je, naravno, koji ne izlaze iz nekih estetskih kulturnih okvira, što je mnogo bitno, jer djecu ćemo ovim ne samo da zabavljamo, nego i da vaspitavamo, da slušaju lijepu muziku, da pokušamo da ih udaljimo koliko je god to moguće u ovom dosta teškom vremenu od kiča i šunda koji je sve prisutan putem, naravno, njima dostupnih uređaja, interneta društvenih mreža. Tako je, društvenih mreža, onoga u čemu oni danas zapravo mnogo više žive nego u realnosti, tako da je i to jedan od ciljeva ovog projekta. Ne samo da se zabavimo, da pjevamo, da nam bude lijepo, nego da se bavimo i vaspitavanjem dječjeg muzičkog ukusa. Naravno, ja bih se samo nadovezala sem odabira kompozicija koje će oni na tom prijemnom, to jest audiciji, imati kompoziciju koju će oni odabrati i onu obaveznu. Kao što je Milana rekla, cilj je svih nas da bude što kvalitetniji program, da se djeca prosto negdje kao mala edukuju i usmjere u nekom pravcu i za kasnije gdje će slušati jednu kvalitetnu muziku bez obzira na njihovo jutrošnje opredjeljenje, a opet sa druge strane dati njima neku vrstu slobode u tome da se izraze.
Evo, javna ustanova Zaholje zaista realizuje veliki broj događaja. Imali smo priliku malo čas da najavimo događaj koji će biti večeras na programu u vašoj organizaciji. Znamo da zaista organizujete veliki broj događaja, što će reći da obogaćujete kulturnu scenu našeg grada. Evo, kakvi su planovi kada je u pitanju upravo taj budući rad hora? Pretpostavljam da ćete organizovati mnoštvo sadržaja kako bi se svi ti mladi ljudi, sva ta djeca, predstavila. Naravno, pa za početak je nama najbitnije da se audicija u nekom dobrom smjeru da krene, da bude odziv što veći, u što sam sigurna da će takav biti, to jest da ne sumnjam. Zatim kasnije kad počnu probe i sa profesoricama muzike, naravno u skladu sa njihovim tempom i radom organizovat ćemo i nastupe hora. Samo što sam sigurno ćemo imati mali problem, a to je naša sala će biti dosta mala za svu djecu koja će doći, ali radit ćemo i na tome da se proširimo i da možemo i za velike neke koncerte da imamo prosto prostorije koje će omogućiti broj dovoljnih mjesta. Za početak da odradimo ove audicije, što kažu s anđelima, da to prođe kako treba, da krenu probe, to je ono što svi želimo. Ta neka početna tačka da nas ponese, da probe krenu, da djeca počnu da pjevaju, da počnemo da se družimo, a onda ćemo polako kovati planove za sve ostalo, naravno. Pjevat ćemo sve i svašta, to je ono što me mnogi pitaju ovih dana, pa hoće tu biti samo, onako djeca imaju iskustva sa raznim vrstama hora, pa onako možda misle da će to biti kao i sve drugo, ono što sigurno mogu da obećam je da neće, i da će biti potpuno neobično i kreativno i da ćemo i djeci pružati tu slobodu da možda i predlože neke pjesme koje bi željeli da pjevaju sa nama. To smo uvijek radili i dok smo radili u školi sa horom, tako da ne fali nam kreativnosti nikom od nas, ni mojoj koleginici Gordani koja je jutros bila spriječena da bude sa nama, ni Tamari koja će sigurno biti naša velika podrška i meni, tako da obećavam da će to biti jedna krajnje neobična priča i da ćemo sigurno biti zapaženi, u to ne sumnjam ni najmanje. Možda malo neskromno zvuči, ali to je sigurno ono što smo dugo čekali i na čemu ćemo vrlo posvećeno raditi. Jeste, neskromno zvuči, ali imate jasnu viziju i jasan cilj i to je ono što je dobro. Tako je, sem toga iskustva. Iskustva dosta, jer kao što znate od ranije Milena i Goce su već pokušavale, to jest one su vodile jedan vremenski period hor koji je bio, međutim, zbog tako te situacije i neprepoznavanja kvaliteta, to prosto nije moglo opstati i zaživjeti, ali naravno zato smo tu da radimo na tome i da ostvarimo ciljeve i naše lijepe planove. Milena, vi ste od samog starta bili član i dalje ste hora Svete Matije Angeline, također ste vodili dječje horove, a i lično smo razgovarali. Da li imate u planu u narednom periodu da organizujete muški hor i da vodite? To bi jedna lijepa priča bilo u našem gradu. To je nekako isto kao i ova priča o dječjem horu, dugo se provlači, dugo godina, to je moja velika želja i nešto što bih zaista voljela da radim iz razloga što najviše na svijetu volim muške glasove, možda zato što ih nema previše tako dobrih, naročito ne u Nikšiću, ali našlo bi se tu ljudi koji bi mogli da budu pjevači tog hora, pa evo sa ocem Bobanom Jokićem dugo godina smo pričali o tome, kad se napravi Bože zdravlje ta crkva Svetog Nektarija, trebalo bi tamo da zaživi muška pjevnica, pa evo da vidimo, da ne pričamo mnogo unaprijed, ali svakako da taj plan i ta želja postoje. Za sve treba vrijeme, evo kao i za ovo, nekako smo krenuli, kao što je Tamara rekla, u muzičkoj školi, onda sam otišla na porodiljsko bolovanje, pa kad sam se vratila to nekako nije se nastavilo. Ja nisam bila nekako, kad ste u školi imate ograničenje, djeca do 3. razreda bi pohađala hor kod mene, pa bih onda morala da ih predam koleginici koja ih preuzima od 4. razreda i tako. Željela sam prosto da to bude priča u kojoj neće biti nijedne vrste ograničenja, baš nijedne vrste, iako je naša direktorica i bivša, Vjera Vuković i sadašnja Sanja Radulović zaista punim srcem podržavala ovu priču, nekako ja sam željela da to bude gradska priča. Da to bude priča za cijeli grad, za svu djecu koja ne idu možda u muzičku školu, jer kako sam
u mnogim situacijama bila u raznim osnovnim školama ili da zamijenim neku koleginicu ili u početku kad sam radila i u školi, na primjer, Milija Nikčić u Kličevu, bilo je mnogo talentovane djece koja nikada nijesu kročila u muzičku školu, koja divno pjevaju, koji mogu biti značajni članovi ovog ansambla, tako da željela bih da ova priča dopre do svih, ne samo do djece iz muzičke škole, nego do svih onih koji imaju talent za pjevanje da dođu da se oprobaju. Naravno, imamo dosta, moram reći, slučajeva gdje i djeca prosto su izrazila želju da pohađaju muzičku školu, ali prosto su bili spriječeni zbog mnogih razloga. Evo idealne prilike da se oprobaju u tom svijetlu i da pokažu svoje mogućnosti, talenat i sposobnosti. Eto i malo pandemija poremetila koncert, tako da je se to i uticalo na upisu u muzičku školu. Također ćemo da iskoristimo vaše gostovanje pa da kažemo za jedan lijepi koncert koji pripremate. To Andro će da vas pita, pošto je više upućeno u tu priču. Čupačanu. Tako je, evo idućeg ponedeljka u 8 sati u Nikšićkom pozorištu. 28. je li tako, februara? Jeste, 28. konačno Žanu u Nikšiću posle dugo vremena. Onako, i prije pandemije nekako stičem utisak da smo najmanje svirali u Nikšiću, da smo najmanje svojoj publici u svom gradu predstavljali ono što radimo. Tako da mi je veliko zadovoljstvo da najavim taj koncert, mada mislim da će biti posebno gostovanje tim povodom na dan koncerta, ali evo da iskoristimo priliku i sada da kažem da je to zaista kvalitetno osmišljena priča koja će imati i goste, eminentne muzičare iz Crne Gore i da svako ko dođe na koncert sigurno će imati šta da čuje. I kakav će biti program? Hoćemo li da otkrijemo našim gledalcima? Pa ne bih previše otkrivala kakav će biti program. Svi oni koji nas slušaju i koji znaju ono što radimo sigurno će doći na koncert i sigurno će imati šta da čuju. Ono što je interesantno je da će nastupiti sa nama i hor prepodobne Matije Angeline u kom ja pjevam, tako da, eto, da ne otkrivam, već sam previše kazala, tako da dobrodošli svi koji vole Džanum 28. februara u 8 sati u Nikšićkom pozorištu. Bravo, sjajno. Da li je teško uskladiti te svakodnevne obaveze sa radom u Džanumu? Šta kažete? Pa jeste. Teško je zato što svi imamo ili ozbiljne poslove ili porodice, malu djecu. Dosta je teško okupiti se prije svega za jednu probu, a kamoli raditi na nečem ozbiljnom kao što je koncert u pozorištu. To nas obavezuje da interpretacija bude na vrhunskom nivou i zaista ne bi smjeli da se pojavimo da to nije savršeno spremno. Međutim, mi smo zaista veliki entuzijasti, mnogo volimo to što radimo, svi smo zaljubljeni u to što čujemo kad sviramo i pjevamo zajedno, tako da kad je ta neka vrsta energije i konekcije među ljudima prisutna, onda se uvijek nađe rješenje. Naravno, tu su podrške i naših porodica koje su uvijek spremne da pričuvaju djecu, da uskoče dok mi odemo na probu, dok odemo da odradimo nastup, ali Džanum je stvarno moja posebna ljubav i nešto čemu sam već 6 godina posvećena svim srcem. Eto, i koliko je teško se istaći na muzičkoj sceni u Crnoj Gori danas? Pogotovo sa ovakvom vrstom muzike koju mi sviramo zaista je teško, jer to nije mainstream, to je nešto što je onako potpuno alternativno i nešto što pronalazi put zaista samo kod pravih ljubitelja muzike, rock muzike, etno muzike i nekih čak i nespojivih stvari koje smo mi uspjeli da uvežemo jedno sa drugim. Teško je, ali mi smo strpljivi, radimo, nama je najbitnije da radimo i da nastupamo što više, a onda će vjerojatno doći i ta neka velika oskušna daska koju čekamo. Tamara, vi kao član simfonijskog orkestra, da ne pogriješim, svirate violinu? Jeste. Kakva je posjećenost, kakva je slušanost mladih ljudi? Pa što se tiče trenutne situacije, da kažem u Crnoj Gori, mada od ranije vučemo takozvane probleme, da ljudi prosto negdje klasičnu muziku smatraju žargonski rečeno dosadnom. Međutim, ja uvijek kažem, treba ljudima dati za početak priliku i šansu samim tim što će se koncert održati u Nikšiću, Budvi, Beranama, Pljevljima, ne samo da kažem centrala koja je u Podgorici, gdje zaista bude posjećenost velika, ali prosto negdje moramo djelovati i po svim ostalim opštinama i gradovima u Crnoj Gori.
I vjerujte mi da sam dosta često bila u situaciji gdje poslije koncerta kad ljudi dođu prvi put i slušaju simfonijski orkestar uživo, zaista budu komentari da ne možemo da vjerujemo da je ovako lijepo, da ovako ovo zvuči. Na kraju krajeva nijedan crtani film, nijedan film koji mi gledamo sami nije mogao biti napravljen bez muzičke podloge i tog simfonijskog orkestra koji je snimao muziku za isti taj. Tako da radimo na tome, zaista mi u orkestru radimo punom parom, držimo koncerte, malo je sad sve to zbog situacije sa COVID-om dosta onako bilo stacionirano isključivo u Podgorici, ali bili smo i u Nikšiću u pozorištu, to moram naglasiti i to više puta. I zaista bi bilo lijepo kad bi se u tom segmentu ljudi mladi osvješćivali i shvatali da prosto ta muzika je sastavni dio našeg života, da to nije nešto što smatramo dosadnim, nezanimljivim i slično. Samo da dođu na jedan koncert, pa će sigurno samo na jedan i promijeniti mišljenje. Sigurno će doći i na sljedeći, to je to. Tako je, samo se treba naviknuti na takve sadržaje i takvi sadržaje zaista ulaze pod kožu, što se kaže. Hoćemo li ovako za kraj našeg razgovora da još jedan put ponovimo vezano za dječji hor koji će uskoro, početkom marta početi sa radom u javnoj ustanovi Zahumlje, šta je potrebno, na koji način mogu da dođu do vas i da prijave svoje dijete? Možete se nadovezati. Znači, potrebno je da se obavi prijava. Na prijavi treba da stoji ime i prezime učenika, razred u osnovnoj školi koji pohađa i broj telefona, što je najbitnije. Naglašavam da roditelji to ne zaborave kako bismo kasnije mogli da ih kontaktiramo, jer želimo da izbjegnemo, hoćemo da ispoštujemo epidemiološke mjere, da izbjegnemo gužve, da napravimo raspored audicija, tako da bismo ih putem telefona obavijestili. Znači, taj papir treba ponijeti u Zahumlje, kod sekretara, u periodu od 9 do 14 časova, a onda ćemo mi, kad sve pristigle prijave obradimo i napravimo raspored, sve roditelje obavijestiti putem poruke kada treba dijete da dovedu na audiciju. Tako, to će sad biti ovako manja procedura, naravno trudimo se da to bude, da sad ne odugovlačimo previše. Tako bude što jednostavnije. Tako je. Kontaktirati roditelje i kad uđemo u proceduru održavanja audicije, naravno u skladu sa tim pravit će se selekcija, prosto pristupili smo ovome ozbiljno, moramo djelovati u skladu sa tim. Djeca koja zaista prođu tu audiciju, koja su nadarena, talentovana, maksimalno će biti podržana i idemo po tom principu. Sjajno. Eto, potpuno sve jasno. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni sa audicijom, a onda i sa horom i nadam se da će sva djeca proći i da ćemo imati dobre mlade muzičare i dobre pjevače. I mi isto imamo poruku za njih da oni vježbaju, da se trude, da se trude i siguran sam da će se to isplatiti. To je uvijek bilo na kraju i pokazatelj da je rad i trud najbolje rješenje za sve. Hvala još jedan put i zaista puno sreće u danju rada. Hvala puno i vama na pozivu. Svako dobro. U nastavku jutarnjeg programa politička debata. A sagovornici na tu temu su ovoga jutra Aleksandar Vujović iz Demokratskog fronta, sa nama je Nikola Batrićević iz Građanskog pokreta URA. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pa evo, hoćemo li da krenemo jutro na naslovnoj strani pobjede. Predsjednik SNP-a privodi kraju konsultacije sa opštinskim odborima svoje stranke, ostalo još 2 odbora. Joković traži od URE konkretnu ponudu za manjinsku vladu. Eto, kako zapravo komentarišete ovaj naslov i kako vidite koncept manjinske vlade? Pa ćemo li kolegu Batrićevića, pošto iz URE, pa ćemo da damo, da. Ovako, prvo da vam kažem što se, po mom nekom mišljenju, politička situacija u Crnoj Gori trenutno nije uopšte previše ni komplikovana ni dramatična, kako neke političke partije predstavljaju. Manjinska vlada je jedna ponuda Građanskog pokreta URA koja je po našem nekom sudu najbezbolnije rješenje za izlazak iz ove političke krize. Izjava gospodina Jokovića svakako ide u tom smjeru, mada ja lično mislim da SNP otprilike i zna kako je ta ponuda Građanskog pokreta URA. Vjerovatno je ostalo da se riješe neka kadrovska pitanja ili da se ponudi neka nova kadrovska rješenja. Mislim da će se u narednom, pa tu negdje do kraja nedelje sve to iskristalisati, da će
i da ćemo imati konačnu ponudu za manjinsku vladu. Na kraju krajeva, ovo što sam rekao na početku, nije to samo ni moje mišljenje, mogli smo da vidimo u prethodnom periodu izjave i zvaničnika iz Europske unije i njihovih izaslanika u Crnoj Gori i lidera zemalja regiona, niko od njih, makar ja nisam primijetio da vidi da se u Crnoj Gori dešava nešto dramatično. Ovo je jedan politički proces koji su neke države prošle mnogo ranije, tako da za razliku od određenih političkih subjekata, tu prije svega mislim na koaliciju Demokrate i Miki Spajić koji žele ovo narod Crnogorskom da predstave kao nešto epohalno i kao nešto dramatično. Tako da oni vjerovatno misle da će takvim načinom djelovanja da u nekom narednom periodu obezbijede sebi veći broj glasova i šta li već. To je legitiman način djelovanja, međutim ja samo želim da vam kažem da što se nas lično tiče iz Građanskog pokreta, mi sve odluke koje donosimo i koje ćemo donositi u budućnosti nećemo bazirati na tome da li će one nama oštetiti biračko tijelo i da li ćemo politički profitirati, već isključivo ih baziramo na onome što je po nama najbolje za Crnu Goru i za sve njene građane. Da, što vi kažete, gospodine Vujović? Pa što se tiče, evo, da repliciram kolegi Patrićeviću, što se tiče koncepta manjinske vlade, jasan je stav Demokratskog fronta po tom pitanju. Znači da se traži rješenje unutar parlamentarne većine. To se podrazumijeva Demokrate, URA, Demokratski front i još par nezavisnih poslanika koji su naravno i tu ne isključuje manjine, koje smatramo da su trebali i u prethodnoj vladi da budu, ali koncept manjinske vlade koji će upravljati Demokratska partija socijalista iz nekog, ne znam, budžaka, pa govoriti šta da rade ili koju će odluku donijeti, naravno, kakva će to biti vlada koja neće imati potporu u toj većini. Znači, 2/3 te vlade će činiti DPS, znači, što se kaže, iz neke tame, iz neke prostorije, ovako ćemo imati, ako naravno SMP prihvati ovo, što je mene začuđujuće da kolegi iz SMP-a idu sa nekim blanko podrškama, sa blanko prije svega kadrovskim rješenjima, a mi nismo riješili, evo pa za kolegu, da li će se riješiti pitanje temeljnog ugovora potpisivanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji je jako bitan za nas iz Demokratskog fronta, da li će se riješiti popis građana, da li će ova vlada učiniti sve ono što prethodna nije učinila, ili da li je ovo samo jedna vlada koja će pomoći DPS-u, odnosno da se napravi jedan bypass, a znamo da je DPS politički bio mrtav i na izdisaju već razgradnja, evo imamo disonantne tonove između mladih lavova DPS-a i predsjednika te partije, gospodina Đukanovića. Ti mladi lavovi govore, radit će URA ako ne griješim, naravno, nemojte misliti da želim nešto pežurativno, radit će URA kako mi kažemo. Znači, to je jako, ne znam, bahat stav, evo, gospodina Nikolića, vjerovatno, koliko sam jučer uspio da pročitam, dok gospodin Đukanović kaže, tražit ćemo rješenje, mi iz Demokratskog fronta imamo, naravno, ako ste nas slušali i davali smo, pošto kažu pojedini politički subjekti, evo da budem i konkretno Demokrate, Demokratski front se ne čuje u ovome svemu, Demokratski front se jako dobro čuje. Ako su pratili izlaganje gospodina Vušurovića, gospodina Slavena Radunovića, mi naravno planiramo i bit će tih blokada u Crnoj Gori, da kažemo svoj glas, ali i Demokratski front želi da iscrpi svaku mogućnost demokratskog dogovora. Znači da damo mogućnost svim političkim subjektima da nađemo zajedničko rješenje, da izađemo iz ove krize. Ne bih se složio sa kolegom Batrićevićem da je ovo neka lagana politička situacija. Mislim da je jako komplikovano, jer ovamo dolazimo ponovo do jedne, mogu reći, jedne situacije da nekoga ko je 30. izgubio i za kojeg je gospodin Abazović govorio, hapsit ću tebe, kako će taj koji je, evo na primjer gospodin Ivanović ili još ti, koje će onda hapsi, glasati za to predloge njegove vlade? Eto, to je jedno pitanje. Glasit ćete vi? Ali jedna stvar je da Demokratski front je jako ozbiljna organizacija i nećemo dozvoliti da po potrebi
ono da ispane kao što kaže kolega Batrić, mi ćemo glasiti devojka za sve, ajmo sad da glasamo, malo će kad trebaju zakoni ovi podržati Demokratski front, ali kad trebaju drugi zakoni podržat će DPS. Ne, gospodo iz URE, mi ćemo, kako se zove, dati pragmatičnu odluku i glasat ćemo kako se dogovorimo, a prije svega glasat ćemo onako kako je najbolji interes prije svega našeg naroda, naroda u Crnoj Gori, a ne kako je interes neke grupacije, tačnije možda i kriminalne grupacije koja želi, da li je gospodin Abazović ucijenjen, da li je gospodin Abazović koji je dao i riječ i besu i sve da neće dozvoliti da Crna Gora upane u mrak, da li on vuče tu Crnu Goru ponovo u mrak i ponovo u probleme, evo da li će hapsiti sve ove koje je nagovijestio. Tako da bih završio za gospodina Jokovića, nadam se da će naći jedno pametno rješenje, da zna šta je problem našega naroda i još, eto, ali kasnije ćete sigurno vi postavljati još pitanja, tako da ću imati još odgovora, naravno, i da ću se nadovezati na ovu priču. Situacija je zaista nepredvidljiva, iz dana u dan imamo neke nove informacije i nova kretanja. Evo, vidimo da vaš predsjednik vašeg građanskog pokreta Dritan Abazović kaže da bi uskoro trebalo očekivati realizovani koncept manjinske vlade. Kako vi to komentarišete? I kako će to zapravo sve izgledati? Prvo, građani dosta često su u posljednje vrijeme manipulišu određenim temama, a koncept manjinske vlade se odlično zna šta je. Taj koncept je u sređenom evropskim demokratijama zaživio mnogo ranije. Znači, to nije vlada koja traje 4 godine, to nije vlada sastavljena manjina, kako su neki ljudi pričali. To je vlada koja je neko prelazno rješenje i neki prelazni period do izvjesnih izbora koji će se vrlo brzo u Crnoj Gori desiti, da li za 8-10 mjeseci, godinu dana, manje je bitno. Znači, po mom nekom sudu, manjinska vlada je, evo, ja ću reći to kolegi iz Demokratskog fronta, njegova politička grupacija 2016. ponudila Bošnjačkoj stranci da napravi manjinsku vladu. I dala im je blanku podršku da bi smijenili DPS posle izbora 2016. Tako da nije to što ljudi kažu vraća se DPS na vlast, znači i što je pominjao izjava gospodina Nikolić, pa naravno gospodin Nikolić ne može da kaže mi ćemo glasati manjinsku vladu, nećemo se pitati ništa. Prvo, ta podrška koja se pominje od strane DPS-a manjinskoj vladi, to je podrška da se manjinska vlada izabere. Mi smo imali i sad manjinsku vladu Zdravka Krivokapića, koji je, znate, odličan kolega Vujović, radio sve na svoju ruku, nije se konsultovao ni s kim, znači i ta vlada je funkcionisala na određeni period. Ovaj koncept vlade, prvo, ponuđen je bio, mi smo razgovarali sa političkim partijama koji u parlamentu imaju 70 poslanika. Koliko će on podršku dobije, ako mene pitate, moje neka očekivanje će dobiti oko 50-ak za izbor vlade. A za ova ključna pitanja za koja treba dvotrećinska podrška, ja iskreno mislim, posle predloga tih ljudi, pošto pretpostavljam šta vlada bi sastavljena od kredibilnih ljudi, da će oni imati mnogo veću podršku. Znači, od te 2/3, jer mi trebamo da izabiremo vrhovno državno tužioca, specijalno tužilaštvo, moramo da izabiremo Ustavni sud koji ne funkcioniše, tako da, ja mislim da, iskreno vam kažem, malo me i začude ili zadnje izjave Demokratskog fronta prethodnih nedelju dana iz razloga što ja mislio da su oni podržavajući vladu Zdravka Krivokapića u suštini shvatili šta znači manjinska podrška. I da oni su svjesni da se izbori u Crnoj Gori moraju vrlo brzo desiti, jer izbori su uvijek najbolji izlazak iz krize. Naravno, u normalnim demokratijama, ovim našim, po građanskom pokretu i po našem mišljenju bi izbori donijeli mnogo neizvjesnosti, pogotovo ne samo to, DPS vratit će se vlast, neće se vratiti, međutim, izgubili bi jedan period sigurno nekih 6 do 9 mjeseci u pregovorima, u dogovorima. Sva istraživanja pokazuju da se tu ne bi nešto spektakularno promijenilo u odnosu političkih snaga. Tako da, ne znam, mnogo nekih problema nose i budžet, mora bi se raditi rebalans budžeta i ugrozili bi se ovi evropski programi Evropa sad i to samim tim što izbori su ogromni trošak i nisu kalkulisani u budžet. Tako da, ja se ne slažem s kolegom Vujovićem, iako slažem po mnogim pitanjima, da se baš nešto sa spektakularno dešava i da treba da se diže Crna Gora na noge. Što vi kažete, eto, komentar gospodina Naravno, što kaže gospodin Batrićević, mi imamo ovako lijepu komunikaciju, ali ne slažemo se po mnogim pitanjima, evo, i pomno sam zapisivao neke stvari. Na primjer, imamo jedan paradoks u Crnoj Gori.
da se određuje ko je više podoban Srbin, a ko je manje podoban Srbin. Znači, sigurno gospodin Filip Adžić ima neki srbometar, pa ide od čovjeka do čovjeka i mjeri ga i kaže, aha, ovi Srbi mogu, evo, čuli smo izjavu gospodina Abazovića, Demokratski front ne može u vladu čoče, nego taj Demokratski front je manje popularan kod zapadnih partnera i ovoga i onoga. Mislim da kad već pričamo o građanima Crne Gore i o Crnoj Gori, Demokratski front je popularan u Crnoj Gori, glasaju ga ljudi. Mislim da se time pokazuje da se ne želi da se ispoštuje izborna volja građana, da Demokratski front treba da bude partner u svim vladama, naravno na ono što sam govorio i prije, da se dogovorimo unutar parlamentarne većine, a ove disonantne tonove, evo, gospodin Adžić, mi možemo reći da ne budem i grub, ali moram, i politička kukavica, da znamo da zakon o slobodi vjeroispovijesti, on je taj mandat, nije se pojavio u Skupštinu. Znate da je prva kriza nastala baš upravo zbog njegove ostavke, da je cijenjena poslanica vaša, Suada Zoranić, jel tako, došla i glasala za taj zakon. Naravno, evo isti partneri koji će biti uri, tu jednu časnu ženu koja je makla taj sramni zakon i taj njen glas je doprinio, oni je nazivaju uličarkom, da smo je mi svi neđe pokupili s ulice, što je jako ružno bilo. Znači, ali da li ćemo da radimo nešto što je radila nezavisna država Hrvatska prije 75 godina, pa odlučivala ko je podoban, ko je nepodoban. Znamo da je u toj vladi, evo kao što kažu, bit će Srbin, Bošnjak i ovi. Ko je legitimni predstavnik Srba? Da li je ta nova srpska demokratija koja je jedina parlamentarna srpska stranka u okviru Demokratskog fronta iz koje sam ja, koje predvodi gospodin Andrija Mandić? Taj čovjek možemo vidjeti da se žrtvovao za ovu pobjedu 30. augusta, znači došao je na 81. mjesto da pokaže tu širinu. Niko, znači, od političkih subjekata prenebregava tu činjenicu, da je taj čovjek se izopštio, da kažemo, iz nekog javnog sfere politike, da bi se uspjelo sastaviti vlada. Da li je taj Demokratski front, što kažete, podnio toliku žrtvu za pobjedu i, što kažete, podržao manjinsku vladu, ali nismo mi imali predstavnika ni jednog, nego vi iz pokreta URE. Da li ste vi sa svojih 5% vodili 25 ili 30% vlasti, a Demokratski front koji ima 60% udjela nije imao ni jednog predstavnika u toj vlasti. Samo što je to Demokratski front, ponovo ću reći, čoče, nije odgovora nekome sa zapada ili tim partnerima. Mislim da je to jako jedna ružna politika, prije svega nepoštovanje onih 133.000 građana o koji govori gospodin Abazović, kad kaže poštujem svakog gospodina Abazovića, ja vam kažem da vi ne poštujete nas Srbe koji nismo došljaci u Crnoj Gori, nego smo odavde, rođeni ovdje, svoji na svome, vi kojeg poštujemo kao Albanca, kojeg smo kako se prihvatili vašu politiku, prihvatili sve, ali ovo stvarno da neko mjeri ko je veći Srbin i te kantare da stavlja, to je jako ružno. Mislim da, ponovo vraćam se, to je radila nezavisna država Hrvatska, bili su u toj vladi nezavisne države Hrvatske, ti lojalni Srbi, znamo i do kraja te vlade da su podržavali Antu Pavelića. To je jako ružno i mislim da treba građanski pokret URA prije svega da izvinjenje ovih dana, prije svega Demokratskom frontu, ljudima i nama koji smo autentični predstavnici Srba. Ne neki Srbi koji se konvertuju, što bi se reklo, kako vjetar duva, kako treba da se popuni nešto. Znači, naravno, naša stranka radi na jednoj ozbiljnoj platformi za srpski narod, koji nećemo dozvoliti da srpski narod više bude na margini i da taj srpski narod neće više se ugrožavati. Naravno, kroz srpski narod kaže im Srpska pravoslavna crkva, jer moramo znati da je u ovih 20 i nešto godina vladavine, da kažemo DPS-a, ali da kažemo do samostaljenja, rastakao se taj bit Njegoševe Crne Gore, pa smo dobili Njegoševe Crne Gore, Montenegrijsku Crnu Goru, pa smo dobili od srpskog jezika neki drugi jezik, pa smo dobili od srpske crkve navodno neku drugu crkvu, a sve to bilo jedno. I mi smo mogli da funkcionišemo, ali naravno, ponovo ću reći, svakog poštujem ko se izjašnja i kao Crnogorac i Bošnjak i koju vjeru praktikuje, ali želim i poštovanje isto za moj narod iz kojeg dolazim i poštovanje naravno za sve druge narode. U Demokratskom frontu možete i svi vi imati partnera, ali ako u Demokratskom frontu možete imati najvećeg protivnika. Demokratski front stvarno 30 godina nije ustuknuo ni pred Milom Đukanovićem, a neće ustuknuti sigurno ni pred Itranom Abazovićem, a ni pred Filipom Adžićem,
koliki smo Srbi ili koliki nismo. Evo, pogledaj, kad bi mene izmjerio, trebala bi mu jedna velika vaga, izgleda bi bio veliki Srbin, to je. Eto, da malo se našalim, ali da ne bude malo jača retorika i nemojte zamjeriti emocijama, naravno. Dobro, da vidimo ukoliko dođe do koncepta manjinske vlade, personalno rješenje, kako vidite, znači na tim važnim kadrovskim pozicijama. Ja ću iskoristiti i štampu, budući da svi govore o politici i dalje u fokusu javnosti upravo politika, nezvanične informacije, pobjede govore, evo možeš, Andro, ti da pročitaš koji su nezvanični podaci naši kolega iz Pobjede. Govore da bi u SNP-u trebalo da pripadne minimum 5 ministarskih mjesta, uključujući funkciju predsjednika parlamenta. Dio opozicije pak ne želi da da podršku Jokoviću zbog njegovog javnog protivljenja, da se smijeni Aleksa Bečić, pa je kandidat za tu funkciju potpredsjednik SNP-a Danijela Đurović. Kako vi vidite ta personalna rješenja na vašim kadrovskim pozicijama? Ovako, prije nego što vam govorim, samo ću jednu rečenicu da kažem kolegi Vujović na ovo što je rekao moje neko mišljenje da su Srbi u Crnoj Gori državotvorni narod. Njima uopšte ne treba legitimni predstavnik, iako je to nekim, vjerovatno, ljudima politički profitabilno da se predstavljaju kao legitimni predstavnici Srba. Srbi niti su ovdje nacionalna manjina, niti su bilo šta od toga da bi im trebao neki legitimni predstavnik. A sad što sam se vratiti na ovu priču. To su sve špekulacije i spinovi iz razloga što još se ne zna ko će ući u manjinsku vladu, a ne koliko će kome pripasti resora. Tako da, prvo treba da se, ne zna se ko će biti mandatar manjinske vlade. Tako da, po mom nekom mišljenju i po mojim nekim saznanjima, taj čovjek koji se prihvati da bude mandatar manjinske vlade, on će birati tim ljudi s kojima će sarađuju u odnosu na ove stvari o kojima ste pričali. Prethodni naš mandatar Zdravko Krivokapić je prilikom svog ekspozea isto tako po meni iznio neku pogrešnu percepciju vlade. On je tada rekao da je tadašnja vlada Crne Gore sastavljena od vrhunskih pojedinaca. Mislim da to ne znači samo po sebi da će ta vlada dobro da radi. Po mom nekom sudu, vlada prije svega treba da radi timski. To treba da bude jedan tim ljudi koji dobro sarađuje i ako se tu nađe ta, što bi rekli sportskim rečnikom, kohezija, da se oni pronalaze jedni i drugim i da rade zajedno, mislim da ta vlada može godinu dana da odradi svoj posao i da pripremi prve narodne izbore, dok sve ostalo i ovi nastupi, pogotovo u medijima tipa Pobjeda, su običaj špekulacije. Vjerujte mi da se, evo vidite i sami, gospodin Joković, na moje iskreno čuđenje, jer ja iz izjava njegovih, izjava gospodina Ivanovića, Dada, Šćekića i svih njihovih predstavnika vidim da oni kao oni daju podršku toj manjinskoj vladi. Sad oni pominju neke glavne odbore i podršku glavnog odbora i da će od nje zavisiti to da li će oni ući u vladi ili neće. Ja sam nekog mišljenja, ako je neko siguran da radi ispravnu odluku, da uopšte ne treba da se boji te svoje odluke, niti da odugovlači toliko sa odgovorom. Međutim, SNP je jedna stara partija koja vjerovatno ima neke svoje principe i hoće da ispoštuje svo svoje članstvo, tako da čekamo tu odluku. Gospodine Vujović, vaš stav? Što se tiče SMP-a, naravno, neću da ulazim u njihovo, prije svega, rešavanje navodno kadrovskih potencijalnih ministara, predsjednika Skupštine i tako dalje, to je između njih i URE. Ja se nadam da SMP će onu nit preminulog Momira Bulatovića i te časne partije ispuniti, da će SMP pokazati da je to jedna stara partija, kao što je rekao kolega Batrićević, jedna partija koja umije da razmišlja svojom glavom, ne glavom raznih ambasada, jer u SMP-u naravno, ja lično imam dosta prijatelja s kojima smo sarađivali jako uspješno i naravno Koalicija za budućnost Nikšića, to su naši ljudi koji su učestvuju u lokalnom parlamentu, lokalnoj vlasti, ali SMP je samostalna stranka koja će donijeti odluku. Naravno, mi iz Demokratskog fronta ćemo se postaviti prema toj odluci, ali evo da kažem kolegi Batrićeviću, naravno Srbi jesu, i hvala na tome, konstitutivni narod koji je ovu Crnu Goru i osnovao i odbranio, ali legitimitet i sve ide preko političkih subjekata koji će tome narodu obezbijediti i taj legitimitet koji postoji, a ne kroz neke građanske forme gdje će taj narod, evo vidimo, u raznim oblicima građanizma izgubiti svoj nacionalitet. Da li se, evo ja ću vam postaviti jedno pitanje, da li je vama problem
da zastava bude trobojka, narodna zastava. Da li je problem, evo, da potpišemo taj temeljni ugovor? Da li je problem da stavimo taj potpis, da vidimo, evo, i koliko nas ima, da kažemo, evo, normalno je posle 2006. i da se prebrojimo, ali ljudski i demokratski, i na tim lijepim osnovama da vidimo možemo li graditi budućnost. Naravno, sa ovakvim DPS-om, još jedan put ću reći, koji nije očišćen od kriminala i od svega što ga prati tu partiju, mi znamo jako dobro šta je to, evo, znamo i Pandora papiri, i gospodin Abazović izlazio sa raznim predlozima i raznim borbama, znamo da ta partija nije očišćena od tih kadrova. Znamo da ta partija i danas, evo, vidimo ko vedri i oblači da su ti stari kadrovi. Kako ćemo s tom partijom koja je, možemo reći, kancer ovoga društva, partija koja je gora od siromašenog uranijuma, kad uvati neko normalno zdravo tkivo i počne da ga nagriza. Ja se bojim stvarno za kolege iz građanskog pokreta URE da će ih stvarno taj uranijum iz DPS-a nagristi toliko da će oni stvarno zaboraviti ono što jesu, ono što su bili. I ono, naravno, moramo reći da su i kolege iz građanskog pokreta URE 30. kad već kažu i Demokratski front je dobija glasove od crkve, odnosno ljudi koji su podržali crkvu, jeste borba bila za crkvu, dobili su i oni glasove koji se prelivalo od demokrata, kao i njima. Pa nisu voljeli ove naše dvije liste, pa su rekli daj damo glas Juri, nemoj da križamo listić, tako da i taj imate odgovornost i prema tim ljudima. Naravno da budemo svi na visini zadatka. Demokratski front ponovo poziva prijed i svih blokada i svega, da ne radikalizujemo stvari. Pozivamo ponovo, evo i ja u ovoj emisiji i moje kolege, pozivamo na jedan časan dogovor, da vidimo, da se dogovorimo da li će tehnička vlada, ali može tehnička vlada koja će pripremiti izbore sa svim političkim subjektima, pa kad kažu evo i pojedini subjekti, evo vi znate kolega Batrićević, vas proziva i pojedini, nećemo na izbor, hajmo ako je to rešenje da vidimo, da se izmjerimo, nikakav problem. Ako neko je jači u rejtingu pa gleda, šteluje sebe izbore, hajmo da se izmjerimo, da kažemo to je to, ali da svak snosi odgovornost. I naravno da ponovo kažemo ono čvrsto, ne sa DPS-om, ne sa ovakvim DPS-om, dok taj DPS ne bude neka normalna stranka očišćena od ovih kadrova koji kvare, koji prave taj kriminalitet, koji mi ne možemo jednostavno s tim ljudima koji su nas doprijed, nego izvinjavam se, koji su nas doprijed par godina sudili i pravili na lažne državne udare, mi treba sad ruku pod ruku da idemo. To stvarno moramo reći da boli Demokratski front. Evo, znači ja bih priznao da gospodin Mandić je kriv ako bih stao ruku pod ruku s nekim iz DPS. I morate vidjeti jednu širinu, prije svega vi sa 5% tražite da gospodin Abazović bude premijer, a nekog sa 60% ponovo kažete ne može u vladu. Zašto ne bi neko iz Demokratskog fronta bio premijer? Gospodina Krivokapića jesmo podržali je što je bio opšti interes da Demokratski front ponovo pokaže da nije stalo do fotelja, kao što su rekli pojedini fotelji Demokratskom frontu je stalo da se DPS razvlasti, jer Crna Gora krene u prosperitet i naprijed. Tako da jednostavno da vidimo šta nam je, što se kaže, činjeti, imamo još vremena. Mislim da ovaj koncept manjinske vlade koji građanski pokret URA predlaže je vođenju nestabilnost Crne Gore i mislim da će biti problema što se tiče toga. Mislim da i gospode iz SMP-a baš nisu načisto šta će. Da li je taj magični broj 41 u rukama URE? Evo vidjet ćemo šta vrijeme nosi, što se kaže, ne možemo proricati, ali ovaj koncept manjinske vlade Demokratski front sigurno neće podržati iz naše perspektive. Tako da, evo, ostavimo prije svega građanima da vide, da sude o našim stavovima i da vrijeme pokaže. Gospodin Nikoliću, vi ste rekli da ova tehnička vlada će dovesti do novih izbora. Također, vi, gospodine Vujoviću, kažete da želite da istrpite sve lijekove prije nego da bi preduprijedili izbore. Ali da li su izbori jedino rješenje, gospodin Nikolić? Pravo da vam kažem, i kolega Vujović rekao da nas proziva što se tiče izbora, ja ću vam reći da nas proziva politički subjekt koji, gospodin Vujović, znate odlično, svaki dogovor u prethodno pola godine i svaki razgovor vezivao zato ne izbori prije 2024. godine. Znači, sad smo mi i Demokratski front mogli u toj situaciji kažem, evo vi se bojite izbora. Znači, ja vam kažem da se izbora generalno u Crnoj Gori, jer imamo sva te istraživanja, ne boji niko previše. Svi smo ostali, nije prošlo previše od 30. augusta, svi su ljudi ostali tu otprilike na nekim približnim procentima.
jedini strah koji bi mogao biti od izbora je eventualno povratak DPS-a, ne iz razloga što je DPS ojačao, nego što ja mislim da su građani malo razočarani prethodnom vladom i da ta izlaznost od 30. augusta se više nikad u Crnoj Gori neće ponoviti. Pravo da vam kažem, izbori sami po sebi su, prije sam to nešto nagovijestio, u svakoj normalnoj državi uvijek, u demokratskoj državi rješenje. Međutim, imamo ovdje prije svega mnogo problema. Imamo problem prvi, ko će pripremiti te izbore? Jer trenutno, ako izađemo na izbore za 3 mjeseca, što traže kolege iz Demokrata i gospodin Spajić, to bi značilo da te izbore priprema aktualna vlada, koja je pala 4. februara. Mi imamo prije svega jedan zakonodavni problem, jer svi vi znate da svi učesnici parlamentarnih izbora imaju pravo žalbe u Ustavnom sudu. Znači, svi gubitnici tih izbora imali bi pravo u ovakvom stanju da ospore legitimitet tih izbora. Imamo drugu stvar, što je mene jedna vrlo zanimljiva stvar. Posjetit ću vas da su sve partije sadašnje aktualne većine, kad su bile opozicija, ubjedljivo najviše kritikovali zakon o financiranju političkih partija, koji je DPS napravio tako da može da zloupotrebljava državne resurse, državna preduzeća, razne uprave, ministarstva, budžet u svoju korist. Ja ni od strane ekspertske vlade, ni od strane parlamentarne većine, ni jednom za 1,5 godina nisam čuo da sad treba taj zakon se promijeniti. A znate zašto? Vrlo jednostavno. Sad taj zakon koji DPS napravio odgovara njima, trenutno parlamentarne većine, nama, odgovara da zloupotrebljavamo te stvari. Znači, ako bi otišli na izbore u maju, to bi značilo te izbore sprema neka ekspertska vlada za koju ljudi nisu glasali, a oni su napravili partiju. Znači, oni su iako su obećali da dok su na vlasti neće primiti partiju, svi znamo da partija ne damo Nikšić, Berane, Herceg Novi, da je to partija za koje stoji Zdravko Krivokapić, Miki Spajić i njegova porodica. Tako da to je prva stvar koja mora da se riješi. Druga stvar je Ustavni sud, treća stvar je budžet, znači određena zakonska rješenja koji moraju da se promijene, da bi mi koliko toliko imali neke legalne izbore. I još jedna stvar, manjinska vlada, po nekim mojim saznanjima, pošto je pitao kolega Vujović, popis i čišćenje biračkog spiska po nama treba da idu zajedno. I to treba da prva sljedeća vlada odradi. Znači, s obzirom da čišćenje biračkog spiska podrazumijeva i terenski rad i provjeru da li su ljudi u Crnoj Gori, to je po nama idealno da se zajedno s popisom u Crnoj Gori završi. Iskreno, kolega Vujović, ja ne znam ko problematizuje popis u Crnoj Gori, možda Demokratska partija socijalista iz nekih njihovih razloga, jer će se sami ti vidjeti da mnogo birača... Vi ste bili u vladu sa gospodinom Krivokapićem, a mi smo zalagali se za popis, nego prekidokos, ali nije se desilo to do ove vlade. Godinu dana smo izgubili. Evo, znate, izvinjavam se što vas prekidam. Ništa, slobodno. Hoćemo li da prokomentarišemo, eto, budući da nas čekaju i ostali gosti i organizovanje protesta, evo vi ste i najavili iz Demokratskog fronta uskoro organizovanje i blokade. Demokratski front, naravno, organizovat će proteste, ukoliko, evo, kažem vam, pošto kolega je fino rekao, ukoliko ne iscrpimo sve ove ljekove, da bi ozdravljenje i razgovora i društva i svega ne urade plodom, ti protesti će naravno biti te blokade, kako mi najavljujemo, bit će naravno mirne i demokratske. Neće tu biti, kao što žele neki da predstave već iz druge ruke, nemira i toga. Mi želimo samo da pokažemo na sat vremena da može da se blokiraju razne saobraćajnice u Crnoj Gori, da stane život i da vidimo, to je pokazatelj samo jedna pokazna vježba kako staje život. Kako staje život prije svega u Crnoj Gori ako mi dozvolimo da se prekraja izborna volja građana. A što se tiče popisa, evo, imali su kolegi iz URE godinu dana da to urade sa gospodinom Zdravkom Krivokapićem, naravno, evo, sad se oni žele da oni prave partiju, mi smo to ukazivali, ali mi smo svo vrijeme nismo željeli s DPS-om da rušimo tu vladu. Sad, kad kažemo da napravi se tehnička vlada, ta tehnička vlada sigurno mora biti više od 6 mjeseci, ako ne i dalje da bi očistila birački spisak, da taj spisak ne bi, ali tehnička vlada možda od svih subjekata, ili parlamentarne većine nacionalnih manjina, taj model bi se riješio, da li nekog predstavnika iz DPS-a, pošto je tehnička vlada, uključiti da vidimo te izbore, ali izbori ne mogu se donijeti baš na prečac, baš kako pojedini misle, radi svog rejtinga, izbori se, ako ćemo fair izbore, i radi zloupotrebe. I radi zloupotrebe bilo kakvih resursa. Znači, mi iz Demokratskog fronta pružamo ruku podrške, ali za ove naše
ciljeve ćemo se boriti, naravno što vi kažete protesti, ponovo kažem da građani još jedan put da pozovem, i da kažem da će ti protesti biti mirni, ta blokada će biti mirna, nadam se da i kolegi iz policije će imati senzibiliteta i razumijevanja, to je 1 sat vremena, to je pokazivanje građanskog otpora ovim našim legitimnim demokratskim zahtjevima. Tako da nadam se da će građani podržati u što većem broju i da se okrenemo jedni ka drugima, a ne da se okrećemo ka DPS-u, odnosno kako DPS govori. Hajmo da ovu Crnu Goru napravimo onako kako želimo, Crnu Goru svih nas, ne ko je veći Srbin, ko je veći Crnogorac, ko je manji, nego da potpišemo taj temeljni ugovor. Ja mislim da kolega Batrić dijeli isto moje mišljenje, da završimo ta poglavlja koja smo krenuli. I naravno da kažem da Demokratski front isto iako kaže da nije popularan kod stranih subjekata, zalaže se za Evropsku uniju. Da i u svom statutu imamo stranke koje su baš proevropske, tako da Demokratski front jednostavno će gledati da se sa ovim subjektima, ako bude dogovora, krene i ostvarivanje, otvaranja tih pregovora s Evropskom unijom, tačnije možda i zatvorimo te pregovore koje smo krenuli, koji su ta poglavlja, da vidimo dokle smo došli, šta je još činiti i da možda budemo u predviđenom roku i članica Evropske unije. I da konačno pokažemo da smo mi stabilni i sposobni ljudi da vodimo ovu državu, a da nisu baš sposobni ljudi iz DPS-a koji su koristili resurse, koje sve moguće stvari loše uradili za ovih 30 godina. Naravno, bilo i dobrih, ali manjih je bilo. Eto, vidjet ćemo kako će se kretati ta politička dešavanja u narednom periodu. Eto, tu smo i da komentarišemo političku situaciju, nekako je postala tradicija ova jutarnja politička debata i hvala vam na tome jer zaista uvijek se rado odazovete i rado govorite o ovoj temi i vašem stavu. Hvala vam. Svako dobro. Hvala. A 8 sati i 46 minuta, je li tako, termin je za još jednu novu priču u okviru jutarnjeg programa. U nastavku govorimo o aktivnostima Saveza izviđača Crne Gore. Naš gost je sekretar Saveza, Peko Vukadinović. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Jako je lijep studio, malo se promijenio posljednjeg puta, tako da mi je zadovoljstvo gostovati kod vas. I naše je zadovoljstvo. Eto, znamo da zaista realizujete veliki broj aktivnosti, veliki broj projekata. Evo, mi ćemo da krenemo. Nedavno ste obilježili 14. februar rođendan osnivača skautizma u Crnoj Gori, Tibora Sekelja. Na koji način ste to obilježili? Pa za nas je taj datum jako, da kažem, važan, zato što je Tibor Sekelj neko ko je pokrenuo skautsku izviđačku priču u Crnoj Gori. Eto, 14. februara bilo je 110 godina od njegovog rođenja. Mi smo se potrudili da na jedan način, u skladu sa svim ovim mogućnostima i ovakvim vremenima kakvi su, da obilježimo taj veliki jubilej. Tako da su sve izviđačke jedinice u Crnoj Gori imale poseban tematski sastanak sa likom i dijelom Tibora Sekelja, kroz kviz, igru i kroz određene aktivnosti. Djeca, odnosno izviđači, su upoznali njegov život, kako izviđački, tako i ovaj drugi koji je vrlo živopisan i sve ostalo. Moja malenkost, u stvari bolje da počnemo od magistra umjetnosti Luka Raković, starješina čete Tibor Sekelj, Nikola Peković i moja malenkost, pripremamo jednu aktivnost koja ima za cilj da objavi publikaciju o životu i izviđačkom radu Tibora Sekelja. Tako da mislim da će u ovom trenutku ta stvar biti glavna u proslavi 110 godina od rođenja Tibora Sekelja. U toj publikaciji mi ćemo opisati njegov izviđački život, to je nešto što dugo nismo znali, jer smo prosto taj dio istorije možda malo ovako i zanemarili, ali kako se pripremamo za izradu monografije Saveza izviđača Crne Gore, saznali smo neke nove detalje izviđačkog života Tibora Sekelja, tako da ćemo to da objelodanimo zajedno sa svim, da kažem, izviđačkim jedinicama koji su djelovali na teritoriji Nikšića. I oni će se naći jedan kratak opis njihov u toj publikaciji. Pa bih ja iskoristio u priliku da pozovem
sve nekadašnje izviđačke vođe koji su vodili nekadašnje izviđačke odrede koji danas ne rade, da se jave Savezu izviđača Crne Gore i da zajednički uobličimo, da kažem, određene tekstove i da nekako osvježimo uspomene na te izviđačke dane koji su bili fenomenalni u nekom periodu koji je bio iza nas. A koliko je vremena bilo potrebno da prikupite svu neophodnu dokumentaciju? Pa što se tiče samog tog skautizma, prije Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, mi smo, kao što sam rekao, imali jako malo informacija. Tako da je istraživanje bilo onako poprilično široko. Nekad smo, što se ono kaže, lovili u mutno da bi pronašli neke informacije i evo već duže od 3 godine pripremamo to sve. Uspjeli smo da sklopimo jednu jako zanimljivu priču, da pronađemo jako zanimljive fotografije i detalje i vidimo da, pored Tibora Sekelja, tu su bili profesori gimnazije, tadašnji Mihajlo Vučićević, pa jedan umjetnik Petar Simonović, koji su također pokrenuli taj prvi izviđački steg u tadašnjoj Ozetskoj Banovini, jer je tada je tako bilo podijeljeno u Kraljevini Jugoslaviji, da kažem, ta teritorijalna uređenja. Tako da smo bili zatečeni činjenicom, iako je to potpuno normalno s obzirom na njegov život, da je profesor Stojan Cerović bio uključen u rad i to vrlo aktivno u rad samog izviđačkog stega. Došli smo do toga gdje je Tibor završio svoju školu, kako izviđačku, tako i ovu privatnu, koje je bilo njegovo izviđačko ime, ko su bile njegove vođe. On se našao i na spisku vođa u Savezu izviđača Kraljevine Jugoslavije i sve to govori da je on imao jedan vrlo uzbudljiv izviđački život. Tako da ja iskreno sam jako zadovoljan sa svim tim što smo uradili, ali naravno... A šta vas je zapravo i motivisalo da krenete u tu vrstu istraživanja, da tako kaže? Pa već dugo Savez izviđača Crne Gore priprema tu izradu monografije. I sad, ako želimo da napravimo nešto tako, moramo biti jako oprezni i jako ozbiljni u čitavoj toj priči. I onda smo se odlučili da nekako na najbolji mogući način pristupimo čitavom projektu. Ideja je da prvo skupimo materijal što više je moguće i onda da donesemo na kraju i konačnu odluku da li napraviti monografiju. Naša organizacija postoji od 1928. godine. Možete sad zamisliti koliko tu je ljudi bilo uključeno, koliko je ljudi učestvovalo, ostavilo traga iz 2022. godine. Teško je znati sve, pripremiti sve. Nažalost, naša arhiva je stradala u jednoj poplavi koja se desila prije nekih 20 godina u jednim našim prostorijama, jer izviđači su, nažalost, uvijek bili u nekim podrumima ili suterenima, tako da dosta tih stvari se izgubilo. I sad pokušavamo sve to da sklopimo, neće biti lako uopšte, ali to smo znali od samog početka, ali ono što je najbitnije, ne žurimo, uopšte nije bitno u čijem mandatu ili kada će se završiti ta monografija, bitno je ona da bude urađena i bitno je da bude kvalitetno urađena i da naši izviđači budu zadovoljni sa njom. A kako ste zadovoljni radom Saveza izviđača u prethodnom periodu? Pa, ne znam koliko je zahvalno govoriti sa pozicije predsjednika. Ja jesam zadovoljan. Mislim da smo napravili velike korake u samoj organizaciji, ali jednostavno treba svakim danom napredovati što više i raditi što više. Mi napokon imamo i profesionalna lica koja su zaposleni u Savezu izviđača Crne Gore i eto mali dokaz da naša organizacija ide nekim dobrim tokom, jeste i organizacija 6. smotre Saveza izviđača Crne Gore na Grahu, koja će se desiti ovo ljeto. To je prevelika aktivnost, to će biti najveća omladinska aktivnost u Crnoj Gori za 2022. godinu. Očekujemo oko 2000 izviđača iz gotovo 15 zemalja svijeta. Mi smotre radimo da bismo prije svega učili, da bismo pripremali naš kadar da nastavi rad u Savezu izviđača Crne Gore, ujedno da bi uvećali članstvo i vidjeli gdje se mi trenutno nalazimo po svim tim, da kažem, nekim parametrima u organizaciji, u planiranju i svim ostalim stvarima. Mislim da Savez izviđača Crne Gore ide dobrim tokom, ali nažalost moramo da budemo i svjesni te činjenice da non stop moramo da radimo i da non stop treba da se razvijamo, da moramo da se školujemo, prosto da na najbolji mogući način nastavimo onu tradiciju koja je bila prije nas i koja nas čeka vjerovatno u budućnosti. Evo, vi ste rekli da će se smotra održati ove godine tokom ljeta. Pretpostavljam, budući da ćete okupiti veliki broj učesnika, veliki broj prije svega izviđača. Ono što me zanima, koliko je teško zapravo organizovati takav događaj i da li su već pripreme počele?
Pripreme su počele uveliko i one traju duže od 2 godine što se tiče same smotre. Mi smo zakupili zemljište za potrebu izgradnju izviđačkog centra, nacionalnog izviđačkog centra, tako da došli smo do toga da imamo već struju, vodu na tom mjestu same smotre. Prijave su otvorene u 1. februara, a prijave su bile prije pola godine, tako da odavno je počelo da se radi oko čitave smotre. Plan i program smo pripremili, imamo dosta nekih, da kažem, već dogovorenih aktivnosti u sklopu tog plana i programa. Treba sve to realizovati, uobličiti, pripremiti neke određene stvari i naravno uticati da se smanjuju svi bezbednosni rizici. Jer znate, kada dolazi 2000 ljudi 10 dana u godinama koji su 16, 17, 18, kada su djeca jako i mladi, jako aktivni, postoje veliki rizici da se nešto desi. Tako da to treba da pripremimo na najbolji mogući način i mi već sad ulazimo, da kažem, u tu završnu fazu priprema. Jer nemamo šta da radimo mjesec dana prije smotre. To je već, da kažem, neki period, još pogotovo u Crnoj Gori koja je turistička zemlja, a u julu svi znamo da je špic sezone i svega ostalog, teško je doći teško je iznajmiti neki autobus, ali nešto drugo, da dam tako primjer. Tako da, evo, mislim da smo se dobro pripremili, mislim da je smotra dobro zamišljena, ostaje nam da je realizujemo na pravi način i ostaje da kroz smotru razvijemo partnerstva kako sa institucijama, tako i sa drugim organizacijama. Znači, ova aktivnost ne smije biti samo izviđačka, već moramo pozvati i druge omladinske organizacije, nama bliske organizacije, da i oni svoj program primjene na smotri u kojem će uživati izviđači. Eto, ja sam zadovoljan sa velikom, kako govorim, uz jedan oprez, sa željom da naravno se pripremimo što bolje. Znate, na našoj smotri će biti izviđači iz čitavog regiona i bit će izviđači iz Izraela, Belgije, Francuske, evo već imamo najavu iz Gruzije i Estonije, treba i da pokažemo da smo dobri i pravi partneri. Ja očekujem na ovoj smotri između 1000 i 2000 ljudi. Isto tako sam siguran da naredna smotra koja će biti za 4 godine će okupiti duplo više. Jer kad nešto napravite dobro, onda taj glas vrlo dobro se ovako raširi i ljudi žele da dođu i da vide Crnu Goru i da se druže sa izviđačima Crne Gore. Možemo reći također da se osvrnemo opet na Tibora Sekelja. Jako je lijepo sa vaše strane da ste se sjetili njega, da pišete monografiju o njemu, zato što je on veoma poznata ličnost, putopisac, veoma zanimljiva ličnost i smatram da naši gledalci trebaju da se upoznaju opet sa njim. Pa, iskreno, ja sam bio zatečen likom i dijelom Tibora Sekelja kad sam se prvi put susreo sa njim. Znate, ja sam dugo znao da je on pokretač skautizma i nisam istraživao neki njegov život mimo izviđača. A on je nevjerojatna ličnost. Jedna rijeka u Brazilu je dobila njegovo ime. Ima najveća odlikovanja Brazila, Argentine i latinskih zemalja. Istraživao je Amazon. Govorio je preko 30 jezika, vrlo tečno. Obišao je gotovo čitav svijet. Napisao je preko 20 knjiga za djecu i mlade. Bio je esperantista, bio je predsjednik svjetskog pokreta esperantista. I danas postoje esperanto klubovi koji nose njegovo ime. Mislim da je on bio jedna nevjerojatna ličnost i ono što je meni jako drago jeste da je jedan dio svog života proveo u Nikšiću i tu se školovao i završio gimnaziju. Mislim da gimnazija Nikšić treba bude ponosna što je imala jednog takvog đaka i mislim da svi mi treba budemo ponosni što je bio naš sugrađanin. Zajedno sa porodicom živio je skoro 8 godina u Nikšiću i eto, na kraju otišao za Zagreb gdje je završio svoj pravni fakultet, nakon toga u Latinsku Ameriku i nikad se više nije vratio sa svih tih njegovih putovanja. Tek u svojoj penziji posljednje 3-4 godine proveo u Subotici kao direktor muzeja. Jedna nevjerojatna ličnost, mislim da mu se treba posvetiti više pažnje i eto, poziv mladim ljudima i djeci da čitaju njegove knjige, kao što su Kumovava sin Prašume, Tumađin sin Stepe, mislim, on je napisao stvarno puno knjiga, evo sad u ovom trenutku možda i ne mogu da se sjetim svih, Oluja na Konkagvom, na primjer, i on je jedan od prvih ljudi sa ovih prostora koji je osvojio najveći vrh Južne Amerike, tako da mislim da je Nepal otvara vrata, još jedna sjajna knjiga, sjećam se šta sam pročitao, a ostalo još dosta toga, eto, njegove lektire, odnosno njegove knjige su obavezna lektira u Južnoj Koreji, vjerujem, ako odgovara Koreancima, da odgovara i Crnogorcima, tako?
Eto, lijepo, lijepo. Eto, fino što ste se sjetili da izdate publikaciju, monografiju. Kada će biti promocije? Promociju očekujemo u martu, sredinom marta. Nadamo se da će tada biti sve to gotovo i upriličeno onako kako treba. Ni sa tim ne žurimo, zato što imamo ideju da napravimo nešto što je kvalitetno. Ona je, da kažem, ta publikacija je skoro pa gotova, ali treba sve to da se obliči fino, da se izaberu najljepše moguće fotografije koje prate čitavu priču. Luka Raković će pričati o njegovom, da kažem, o tom dijelu vezano za strip, jer je Tibor čak i junak stripa. Nikola će pričati o njegovim knjigama koje je napisao, jer je ujedno Nikola i profesor književnosti. Ja ću pričati o tom izviđačkom životu, esperantisti iz Zagreba, o njegovom uticaju, da kažemo, u esperanto čitavoj priči, a sve naše starješine aktivnih odreda i ovih koji više nisu aktivni iz Nikšića napisat će jednu kratku priču o izviđačkim jedinicama koje su djelovale na teritoriji Nikšića. Opet je sve to sve to neko nasljedstvo koje nam je ostalo od Tibora i eto, nadam se da će Nikšićani biti zainteresovani da to sve vide, pročitaju, da učestvuju, a mi ćemo napraviti, da kažem, mogu je nazvati jednu književnu veče baš ovdje u Nikšiću, jer smatramo da je ovo pravo mjesto za promociju Tibora Sekela. Andrija, jel se slažeš da smo jutros završili sa jednom korisnom pričom jutarnji program? Jako zanimljivo. I jako zanimljivo. Eto, upravo ćemo da završimo ovo gostovanje sa vašim gostovanjem, sa vašom pričom. Ja se nadam da ćete smotru iznijeti onako kako ste zamislili, da to sve bude kako treba, a prvo da završite promociju pa sve ostale aktivnosti. Da, ja bih samo iskoristio još jedan mali sekund. U četvrtak u Tehnopolisu sa početkom u 12 sati je preskonferencija povodom 6. smotre Saveza izviđača Crne Gore. Namjerno nisam o njoj govorio previše u vašem programu da bi ljudi mogli da čuju neke zanimljive stvari koje će se desiti na Grahovo. Ovom prilikom bi se zahvalio opštini Nikšić koja je podržala čitav ovaj projekat i svim institucijama opštinskim. Stvarno bez njih mislim da bi mnogo teže bilo organizovati ovu smotru, tako da hvala vam na ovom pozivu, vidimo se u četvrtak u Tehnopolis i Satnica? U 12 sati. Dobro, bit će naša ekipa na terenu, tako da će ispratiti taj događaj i onda ćemo već narodnog dana vidjeti o čemu ste zapravo i pričali. Hvala vam puno. Svako dobro.